اقول لك على كام تكات تعرفيهم عشان لو راح تشتري طقم حلل جرانيت ما يضحكش عليكي في الطقم ده. اول حاجه وانت بتشتري الطقم الجرانيت ما ينفعش تجيبي طقم مش محفور عليه الماركه بتاعته ولا الصناعه بتاعته. يعني ده عندنا مثلا ده حفر محفور عليه الماركه والصناعه، اما لو جبنا حاجه تانية زي كده هنلاقي عباره عن نقش بس كده مش محفوره ولا مكتوبه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تاني حاجه واهم حاجه وانت بتشتري اي طقم جرانيت لازم الملمس بتاعه يكون ناعم. يكون ناعم بمعنى ايه؟ يكون ناعم ما يبقاش خشن، ما يبقاش مذبذب، ما يبقاش الحبوب بتاعته دي زياده عن اللزوم، عشان خاطر يبقى يعيش معانا ونعرف كمان ان ماده الجرانيت بتاعته بيور. اما ثالث حاجه واهم حاجه يكون التخانه بتاعته ما تقلش عن 4 مللي او 5 مللي او 6 مللي. يعني ما يبقاش التخانه بتاعته زي اللي انتم شايفينها دي كده. يعني دي كده تخانه مش عمليه، طقم تخانه بتاعته مش صحيه كمان، لان مع الوقت درجه الحراره مش هتتوزع صح، فالقشره دي كلها هتتشال ويبدا ياثر على الاكل وممكن يضرنا واحنا بنستخدمه. اما لو الطقم كويس وانت بتشتريه البياع ما يبقى عنده كل الثقه ان هو لو رماه على الارض قدامك ولا هيتجرح ولا هيتخربش ولا يحصل له اي حاجه، زي ما انتم شفتوا كده بالظبط الطقم اللي انتم شفتوه. اما لو انتم جايبين اي طقم جرانيت جديد وعايزين تحافظوا عليه، تجيبوا اي زيت طعام وتستخدموه وتدهنوه كويس كده من جوه وتسيبوه على النار او تسيبوه في الفرن لحد ما الزيت يبدا يشمع كده عليه، وبعد كده تغسلوه عادي جدا وتستخدموه. هيبقى كويس كده. انتوا بتثبتوا ماده الجرانيت على الحله وبتخلوا عمره يبقى اطول ويبقى احسن معانا في الاستخدام. ودي ارشادات واستخدام بتبقى مكتوبه على كل لطم، بس في ناس مش بتاخد بالها منها. لو المعلومات ديت استفدت بيها يا ريت تشيريها.